John Olson, direktor instituta za čeličku lingvistiku u Velikoj Britaniji i vodeći svetski ekspert u ovoj oblasti. On i Lidija Nikolić kod nas su danas ovde u studiju, moji gosti. Dobar dan, dobrodošli, hello and welcome. Lidija, prvo ćemo pitati gosta, je li tako? Na koje pitanja može da odgovori ova metoda? Sorry, can you say that? There was a suicide letter. Ona je ostavila oproštajno pismo. But the question was, had the victim... Ali pitanje je bilo da li je žrtva to napisala ili joj je neko diktirao da to napiše njen muž najverovatnije. To je tipičan primjer načina na koji mi radimo i posmatramo sve detalje u stilu i različitih pitanja koje su uključene. Koji je slučaj u karijeri bio najteži? Moguće napraviti karijeru kao forenzički lingvista ako vam to nauka u vašoj zemlji omogućava, a Lidija Nikolić je na samoj granici da uradi nešto na svom univerzitetu i na Međunarodnom univerzitetu u Novom Pazaru, koji je vrlo spreman i to je vrlo dinamičan univerzitet koji je vrlo spreman da pogleda, da pomogne, iako je daleko. Ali fakultet i profesori i rektor tog univerziteta su uloženi da pomogu. Oni će se potruditi da učine sve što mogu i ljudi koji se time bave rade veoma uzbudljiva i važna istraživanja u oblasti prava i jezika. Dobro, Lidija, odakle kod vas interesovanje za ovako nešto? Žensko? Mislite da žene imaju tu vrstu intuicije? Da ćete možda ženama bolje ići? Pa ja sam to slučajno, da kažem, došla sam na ideju kada sam upisala postdiplomske studije, da nekako povežem jezik i kriminal. Ili da kažem, lingvistiku i kriminalistiku. I počela sam da istražujem na internetu. I naišla sam na brojne članke, knjige i tako sam došla do ove fascinantne discipline forenzičke lingvistike i odlučila sam da se time bavim, da uradim magistarski rad. Ali pošto kod nas nisu radila nikakva istraživanja i pošto mi nemamo forenzičkog lingvistu, ja sam se pomoć gospodinu Olsonu. Koji će biti mentor vaš? Koji će pomodio da bude mentor, da nam pomogne, da meni pomogne i evo ga, danas je tu. Dobro. Mislim da će kod nas, ipak čini mi se da negde tamo više ima nekih slučajeva koji se rešavaju na taj način, jer kod nas ima posla. Za sada nema, ali se nadam da će za 5 do 10 godina. Apsolutno će to biti metoda prihvatljiva u našoj policiji, jel da? Sada hoće u svetu, je prihvaćeno, zašto ne bi bilo i ovdje? Dobro da budemo uporni. Naravno. Na koje se pitanje može da odgovori ova vaša metoda? Nemam ton, ne dobijem ton. I can't hear, yeah. Well, the great thing about forensic linguistics... Najveća i najvažnija stvar u vezi sa forenzičkom lingvistikom je to što